Joto no khaka hamya faro agin haikeno Bwkhaktwi 8 January wo TSF ni Bwkhaktwi dosaram khumulungo Black Day yakheba sal kosom hini sung a salno sung luajina thang tongo TSF ni Bwkhaktwi sung joto no saimano 2019 ni 8 January wo TSF ni movement je nesho bering jagai citizenship bill ni against TSF ni andolono tai je kabangma boni allied organization rongni andolono je babe police tiar sarok guli kogoine chini borok 6 jon no je babe borok injure khaika motai rongni kaham kurungbai borok thangbaikha je babe chini andolon no borok bwthagrana bagai afro guli kokhasungno a je incidents no sung sejaoinai agine haike no sung o salno salko som hini sung paliuinai chini tiprasarong muito khlairi rena musungo je citizenship bill no pass khlaitau je x namka abo chini tiprasarong bagi hamya sung government no amono phunungnai tiprasarong tabu fano citizenship bill othoba citizenship act no sung goshuina harmanya kho sung nukjago tiprasarok je somayo no movement kotor khlai nijini sakni safeguard ni bagai nijini rights ni bagai a somayo no sungno lathabari roinai guli kogoinai chini je andolon movements no bwthagrana ni chesta khayo sung nukha sung itihas sung nukha itihas sakhi tongo citizenship act sara notice ganangi je babe sung andolon khlaika chini nation ni Kobokmung bai gobbangma borok thirlangkha surut notice toya sara bharat borsho je babe I bill ni against I act ni against movement kha abono government mo thangna bagai guli kokha botharka jelo rakha sung abono sejao chung tabukbu chini TSF ni calendar year hini chung nahaka 8 January no chung Black Day hini chung each and every year no chung luajinai tei chung joto tiprasa lukurong no abono saklainai Black Day abo suru TSF ni Black Day abo tiprasa ni Black Day tipra haste ni Black Day karon a salo je somoyo TSF ni protester rongni sakao guli kokjakha abo sung TSF ni borok rongni bagi simi andolon khaimaniya abo sini je tiprasa joto tiprasa tei je notice ganangi je safeguard to bunan bagi sung andolon khaimani unfortunately sung chini a andolon ni fall sung manliya bill no pass lai x lamjakha haipano sung chini khadoma phunui thangnai chung protest khlai thangnai a bill no repeal khaina bagai amendment khaina bagai a act no amendment khaina bagai chung tabu nukjagi tongo sara bharat borsho jebabe andolon choli tongo gobbangma issue no tuinai a jago guli ro kokjakya haipano chin tiprasarok no jebabe wak tok no kokma heke sungno jebabe guli kokha fro ang personally asudorau tongo ang saimano sung thei bai kathangni kasani sung yogi phayo tabuk bu Delhi wo farmers rock especially Haryana Punjab tai South India ni farmers rock ekma se saka khlai andolon khlai tongo buko borong ni saka ole guli ko gyable borok police rock bai conflict ngo borong ni saka only latha sas kisari wo tai kisam se tikutung saru borong ra ko gyable borok simide Indian citizen chungki Indian citizen yada chini chikon andolon road 10 minute road block lai tongkhai chini upor latha chalon salcha strike ke chini sakao je guli kongnani sal busuk sungam teke satok jangnai o jarao omai sensitive issue je chini jati ni interest ni bagi je kuno andolon no chung banner nayaoine color nayaoi chung jotto no join khlainai nango ang omono kobangna hasteni lokorong no Bwkhaktwi 8 tarik January ni je Black Day wo chung color nailaoinai chung citizenship amendment act ni against tai chini sakao je guli kongman against chung khadumani phunugine chung dosalam kamio jotto manjang ni bagi ang jotto no saklayo jotto no manjang ni nang kha khlayo
TSF nang yana chukan so Kobokmung tei chini future o chini Tripura sarongni movements Tripura sarongni rights ni bagi jeng samung khlaitene jate government ro kuno prokar hamye gotona khlainyan sakai 100 bar cinta khlainai abai khlaisang government phunugir na nango jeng Tripura sarok tabo grak jeng abo phunugir na nango jeng thancha jeng abo phunugir na nango asok saino jotona hor kaham Tripura ayok lokto TSF ayok lokto jotona hambai